Ugoko ne kwa Kikuyu podcast. Guys, ni gwakanite mwaki munene gatagati ka Rigathi wa Gachagua na mundu ugwitwo Kindiki. Hina undu Rigathi wa Gachagua atika rucine rwa muthi. Nera Kindikio ati mugumo ndogitemwo na kanyoi. Kindiki araugite muthenya wa ira atiriri na kandika ati ye arenda tu respect. Rigathi wa Gachagua arauga atiriri, as we speak Ruto aratumira Kindiki kugayania Mount Kenya East na Mount Kenya West. No Rigathi wa Gachagua akera Kindiki oguo gutikotekeka na gutigwikika oguo. Now guys, niki kurathi na mbere. This what's going on. At first, Ruto ni amwete kudeal na Gachagua head on. No Gachagua nyokete na kamuhura knockout nyingi muno. Politically Gachagua okite akanina mundu ugwitwo Ruto to a point that Ruto as we speak ndendaga kwaria undu ukuhutia Rigathi wa Gachagua ni undu comeback cia Rigathi wa Gachagua cikorwo ci mwaki muno. So what he's left with, atumite riu Kindiki acogothe Rigathi wa Gachagua egetha macokanirie egetha nakuo kirima kihuane tegetukanite Mount Kenya East, Mount Kenya West, na iyo ikorwo debate ile iguko ikiaririyo thiini wa media. But the big question is, Kindiki ni kwatana na Rigathi wa Gachagua ne gukwateka uguo? Because Gachagua it's so little. Lakini ndimwoni haria hambirie. Tamba imwone video no mwone kuria maundu mambiririe getha juke tuthome uria Rigathi wa Gachagua augite no Kindiki augite muthenya ira. Kindly subscribe. Wewe Rigathi Gachagua, nimekuambia uniheshimu. Wewe Rigathi Gachagua, nimekuambia uniheshimu. Bado haujasikia. Wewe Soprano, hata kama unataka kutisha Wameru hawezi tishwa ni mtu ya sauti yako. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni fire si fire. Hiyo ni sauti ya kutisha Wameru. Hiyo ni sauti ya kutisha Wameru. Kama unataka kutisha Wameru utafuta sauti kwanza. Wewe Bornoko Soprano. Huyu Soprano anasema apewe heshima. Mimi nauliza Soprano, ukitaka heshima mwambie Kasongo aambie Faruk awache kupiga wewe kofi. Then utapata heshima. Si ndio? Huyu Soprano ametuaibisha. Anapigwa na mwanaume mwingine ananyamaza. Si ndio? Ni bure si bure. Guys, wakanita muno. O neguo Rigathi wa Gachagua erite Kindiki. Rigathi wa Gachagua erite Kindiki kana augitio kuria mutambo wake wa FB. Mr. William Ruto, your schemes to divide the mountain into west and east is an exercise in futility. Akauga using Soprano to divide the mountain is like using a razor blade to cut down a mugumo tree. Ati gutumira Soprano ko divide Mount Kenya region nita gutumira kanyui gutinia muti wa mugumo, which is very impossible. And that tactic nionekanite must go ala gutumira Kindiki ko divide Mount Kenya East into Mount Kenya West. Oniguo Kindiki araugite muthenya wa ira. Post ilari na reaction nyingi muno. Tuheshimiane hiyo tu. Ni andu maraingia thiini wa comment section yake mararia muno. Andu maramuragia urerau Rigathi wa Gachagua amera comeback ya Rigathi wa Gachagua iko mwaki na nima comeback ino ya Rigathi wa Gachagua ni mwaki muno. Ati kugeria kweyukania Mount Kenya region, ati gutumira Kindiki Soprano ko divide kirima kana Mount Kenya region nita gutumira kanyoi gotinia muti wa mugumo. Hello do you, ladies and gentlemen. Na undu uyu njukite ngamwira na inde muonetie thiini wa video ire ndamukira muthenya wa ira niki urona
hingo no Rigathi wa Gachagua arathire Meru ona tarekete icera yake Meru Kindiki aracoka kuu kanitha because Ruto arenda go scramble votes cia Meru. But will they be able to divide Mount Kenya East into Mount Kenya West? From where I stand, it will not be able. Na bemwe ogioka kwiko Mount Kenya East ni Embu, Meru na kurwetwo Tharaka Nithi. Already Embu, it's gone. Meru ogirora mishamanio iria Gachagua arari nayo ni mishamanio irari na momentum muno. In fact, we saw they tried to use guns ko block farafara Rigathi wa Gachagua ndakaingire Meru mena team unit opposition. Na kitu riatiriri if Kindiki na Ruto manona mena ground here, however they use guns weka maundu macio mothe thiini wa Meru niki matumagira guns if at all wako na ground niki borithi cigutumika. It's difficult kwendia Ruto thiini wa Mount Kenya region na gutiri undu muritu ta kwendia Ruto thiini wa kirima. In fact, he will be surprised. Oya Uhuru are surprised higwa Uhuru ageria kwendia Raila na mechamani kwaja Uhuru ni yakona andu ingi muno ni andu makona guko Raila ahota kuona kura nyingi muno thiini wa Mount Kenya region. But what happened? Mwaka wa 22 mwaka wa 27 ugwicokera uyu mwaka wa 22 wari. In fact, it will be worst tondu na kwecio milioni imwe Raila only ni mageririe muno. This time round thiini wa kirima kura iria Ruto akona ni nini muno. I'm telling you, kwena emotions nyingi muno thiini wa bũrũri wa Kenya. Andu matienda kuigua mundu urenda kuga tutam, matienda kuigua mundu urauga tutam kana mundu uragweta Ruto. Ndia mukia video ya Esther Patharis athiete kwaria na ithiramu fulani mamwiririe atia agwetia Ruto andu mahambe kurehe thina. The same case tugingia thiini wa Irefe andu magathia ko ballot paper ya president makona ni Ruto uyu ni mundu ungi makona huyo Ruto reke tugerie huyo. That's what will happen. Ndũngĩringithania Kindiki na Rigathi wa Gachagua. Rigathi wa Gachagua is so little. Oyo mũndũ Kindiki ndangĩhotana nake. Gachagua is a movement. Kindiki will not be able. Egũkona kahinda karitũ mũno. Ndangĩhota kũhũrania na Rigathi wa Gachagua. Nĩkĩrona kwandĩka thĩinĩ wa page yake and respect arenda. But in politics, what gonna respect? In politics, you fight. You have to fight in politics. Waitera wako hegeteo. No one. You fight till kuonekane no ahotana. No gina andu marumane. No gina itwo soprano. No gina maitwo matembe. But all you know, mundu wetwo Kindiki kwata Rigathi wa Gachagua ni harito muno. No taguo arauga tagutinia muti wa mugumo na kanyoi, which is impossible. Kwa hiyo podcast mwani manyu mariko hareno mwamena ikarite atia mwana ta ikurekera atia. Ladies and gentlemen, ogo niguo ikarite mwandu meguthi na mbere manyitanite na njira nene muno ketotera yetu macho na ndu wothe urikikaga Kikuyu podcast haha igetha amumenyithie mundu maria mothe megukoro magikana megukoro makiendelea. Thank you very much, guys. It is what it is. Kwani iko nini? Thank you. God bless you.